ngaturang panjali umat. Om Swastiastu. Aing titiang saking perwakilan kelas 1243 Jagi Pacang Medarmo gitu Wiramo Mando Malon. Jagi Pacang kawitin titiang. Wong asawanida Sang Arjuna durung mewasta puput kecawis oleh ide Bathara Siwa. Anakku Jeneng pianak bapa subesirna sarat idewani panguhani dewa maka sami anak pangano ni ada paicen bapa cadu sakti marupa senjata Panah Pasupati kalumrah wastanyane ene durus cingake. Aing wantah asa punika Wiramo Mando Malon saking kelas 1243 puputan titiang untuk ngaturang para musanti. Om Santi Santi Santi.